اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqaw lakaffarna anhum sayyi'atihim wala adkhalnahum jannatin na'im. Walau annahum aqamut tawrata wal injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasidah wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun. Ya ayyuhar rasul baligh ma unzila ilaik unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama balagta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Qul ya ahlal kitabi lastum ala syai' hatta tuqimut tawrata wal injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabi'una wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Laqad akhadna mitsaqa bani Israil wa arsalna ilaihim rusula kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzdzaba. Allahu 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 Allah Allahu Allah
Allah